O, zdravo radoznalci, to sam ja, Čika Zdrave, koji uči đake male. Danas učimo matematiku. A šta učimo, reće nam Jovana. Šta učimo? Danas učimo rogljasta geometrijska tijela i zaobljena geometrijska tijela. Čini se kao teške lekcije, ali za nas to neće biti problem, jel tako, Jovana? Da. U našem narednom videu pogledajte šta smo danas učili, a vi svakako lajkujte i pratite kanal Čika Zdrave. Učimo geometrijska tijela. Geometrijska tijela su oblici koje vidimo svuda oko nas. Postoji mnogo različitih tipova geometrijskih tijela, uključujući ravne linije, krive linije, zatvorene linije, pravougaonike, kvadrate, trouglove, krugove itd. Svaki oblik ima svoje jedinstvene karakteristike. Na primjer, kvadrat ima 4 stranice koje su sve iste dužine, dok krug uopšte nema stranice. Prava linija je prava koja ide pravo u jednom pravcu. Kriva linija je linija koja ne ide pravo, već krivuda i ima praznine između. Zatvorena linija je linija koja formira zatvoreni oblik, poput kruga. Pravougaonik ima 4 stranice i 4 ugla, a njegove suprotne stranice su jednake po dužini. Kvadrat je vrsta pravougaonika gdje su sve 4 stranice jednake dužine. Trougao ima 3 stranice i 3 ugla, a postoje različite vrste trouglova, poput jednakostraničnog trougla gdje su sve stranice jednake. Kocka je trodimenzionalni oblik koji ima 6 lica, od kojih su sve kvadrati. Kvadar je također geometrijski oblik koji liči na kutiju, ali ima pravougaone površine umjesto kvadratnih. Sljedeće geometrijsko tijelo je piramida. Piramida je također trodimenzionalni oblik, ali ima osnovu koja je mnogougao, a stranice dolaze do tačke na vrhu. Valjak je oblik koji liči na limenku soka ili tubu. Ima kružnu osnovu i ravne stranice koje su paralelne jedna sa drugom. Kupa je geometrijsko tijelo. Rastojanje između tjemena kupe i njegove projekcije na ravan baze kupe se naziva visinom kupe. Ova elipsa se još naziva baza kupi, a tačka njeno tjeme. Na slici su prikazane ravne površine, kocka, kvadar, piramida. Na slici su prikazane krive površine, kupa, valjak, lopta. Razumijevanje ovih geometrijskih tijela može nam pomoći da bolje razumijemo svijet oko nas i predmete sa kojima se svakodnevno susrećemo. Geometrijska tijela su kao slagalice koje možemo koristiti za kreiranje svih vrsta stvari, poput zgrada, igračaka, pa čak i umjetnosti. Dakle, sljedeći put kada vidite neko geometrijsko tijelo, razmislite o svim nevjerovatnim stvarima koje možete da stvorite s njim. Radoznalci, nadam se da ste uživali u učenju o geometrijskim tijelima. Lajkujte i pratite naš kanal, vaš Čika Zdrave, koji uči đake male.